ana omabomode ya de ababonten na ne nyina efa opene ne din ane James Gyakye Quayson ne ho se pani obomaden ye na adwene se opese ono timi se omanfo omwo ase na ofana mu ewo Ghana mrahye bedwafie no eba yo mso okita nkrata mie ne krata ba ko ne kire se oye Canada ni a eyeye ana fe de di kan no so toso mie no oye Ghana ni a eyeye de fa se dual citizenship no krata ne bi ana na kita no enti Supreme Court mpanufo bomade aduaduo mu ahu se da bi pani no oni ukwa so ofre no ho mrahye bedwani nti omo hyei se be ya Ghana mrahye bedwafie mpanufo hwe na omo fa red pen entwitwa ne din mu kura se ono enqualify se obetimi aye Ghana mrahye bedwani ama no akwakoye nsem wei ye de nka kura brusu bi ade ama mu ema wo mo hye se be ya abato commissioner no empeda na omo konkoto oba esanse sa akonya no aba beda mpan ama sa date no bosumi aye wo mu no ne da to so aduonu nso June 27 bibia nsidi a na abato no be ba so e wase no fo no mo na emprempen de ye nyankra se Supreme Court asan de fan secretary foforo aba abonte ne nyina no ekasa ede fa yewura James Gyakye Quayson ho na ensem wei no chief bureau editor one William Evans Inkum ne ho fa no ne so ya twe no so momade mrai na kratafa be se aduasanum 35 solid pages a ena adwumre yenyankra se Supreme Court abomade tintim ede aba abonte no wono hwe na wonka ne wum enkere pani wadaro mama adwo anwumre mejo so kafra legendary legend wonum menum nyina ekro so mi tuja enti wakeke de ubeto na wadaro ma Supreme Court krata no omde aba no omsesen so kan nyina fu a krata no se no di kan kai no ensam ne de doso pa omo hyase efri asem na ankasa ne pomposo ABC ruling na omde ba na nsan di nti a omugina so de ema sa ruling no na se ne odi kan kai no ensam ne doso na so ye bebo ehomodin bia na ya bone tofa se ye be a ye tifo so be te asem na ankasa asiye mo so de mentwa no de ye kan nyina no krata no esa 35 pages nyina no na na yaw e de ato Facebook page no so nti wadaro ma betima ba be kenkan bia bra edito eguso awobo no eye tofa de amayi na legend ansa no bia be court no e wo se utimi enye nyina so a nsa nyina so no emu eduye eno na eye a lawyer for kasam no se wo so utimi establish prima facie na chese uwo nyina so a nyina so no emu druye na de akodan court na wo kanesa no na enye se bia wo establish prima facie keke e wo se eye Ghana ye mura kunu no so wunya ne fan ba bia eno so etimi e supporto eye unyina so a wo de kodan court se asem ato suo ehinu enti court so nye de enka bi ma wo eye 2022 na se afi atwamu eye January eye opepon bosome no na abrantie bi a ye friend of Michael Akoma nimfa e de kodan eye court Accra High Court say waye hwehwemu ehu se eye asen north papa ye to abama no 2020 elections no papa no okuta dual nationality na chese ono a oye Ghana ni onu kruya osaso eye Canada ni na se papa ye kana sem no eye James Gyakye Quayson ono na 2020 NDC amonyuku a ewo Asen North constituency omukọ primaries no onya eye tu ahene ni si ahene animu adomo a omni tumi no ehye ni sase ondi party nanim na sa seat na that time 2016 and to 2020 nkura nekuta MPP4 ontimi enkoje eye seat no enfamra eye NDC na beka ya abana nkasa ni pompon so no eye omampani abane de omotoma na nado danko ekufuado nenso eba no mrahye bedwa akonya ne bia omoto edema eye James Gyakye Quayson omoto skirt and blouse okay eze papa no no mo feeling ye papa enti January 2022 ena Michael Akoma nimfa de kodan court na odi asem court wa nipa onu nti odi no akogina court no e wo so ye dey o serve no kwasem se o serve no nipa miensa ena Michael Akoma nimfa esi yo na do mu kogina court di odi kan a beka se first defendant no ye James Gyakye Quayson ona na first defendant
second defendant electoral commission. The electoral commission they are not the electoral commission ano Mami James ono so second defendant. Third defendant attorney general. Na say hono o kan Godfred Odamemo. Momra na muyi ma no. Die nti a mo hwe hwe han ema enipa on qualify no. Utimi gina mu eme to aba edema no. Na medical catcher say ansa na be court no. Wonya nwua so na wie no. E say unko ye mra kuni nim constitution no. Na fi ne fa no a eno etimi eboa wo ema o case utimi kuni wie e wo court o so na makuni aba. Na empanifo no anase nimfa no mrakuni no kofa eye constitution no baby o gina so de kan asem article 94 clause 2 na yebe kan ametiefo so de ka say de ne wo ho de ho ne say clause 2A no say a person shall not be qualified to be a member of parliament if he into A now say owes allegiance to a country other than Ghana or has been adjudged or otherwise declared. There's a untimi nyina ma yen to so abasem ra chebedwani anase bi a president people se ko ba se wankasa wa oye Ghana ni osusu awsa ye kru fufuro so ni o wa ha na se nimfa no kire se ohwe eye Gyakye Quayson ono wankasa ne nkratam a na ne nkratam no a oye Ghana ni osa so eye Canada ni na medical catch say January na osamai na the letter Akoma Gyakye Quayson Gyakye and reply not until April 2022 or the man January 2022 and Osama omo and April 2022 Gyakye so a reply na Gyakye reply no ne tofani wo say e no kwasem say oko primaries no 2019 kra no di tu say on person be anase Canada or de ne ho akomo omo say oye Canada ni o say Ghana ni no or twene ho afiri eye Canada for ho no be Ghana ni se ne be ya eye ni suade hu no wo se opese odi nipa ewo Asen North constituency anim e wo mrahye bedwafie no eno so betimi awie peye ete 2019 ena Gyakye Quayson say ode saa ade ne yeden atumu ena be say renunciation of citizenship ena ode tumu na unim lawyer Edward Ose kan se bi kire me legend ansa na ye beto eye kumawu MPP beko primaries no o ka kire me say udi saa enkrata ni tumu a eye nima mienu na esie ba ko se beba ntem anase emantem na de tie nie wanya ne fokura no eye 3 months abantem amantem kura no eye 3 months no wanya ne fona amantem no eye 2 years vishia mienu wow na chese sanse eye na brofo no pese omu de ntia o si sese no onye Canada ni biu ana onye America ni biu bi a wadwum ne ekaw ana obi na di to bi asi so ana obi na ehyew edi esa nhwani mu ni nyina ene nkrata wo de abro mo no ansa no magye atum sisi sei de wo na wo se wo ye Canada ni ana ye Germany ni ana ye US ni wo se oni eye to kwanta wa paya yeso ye gitum ni do certificate amount na Gyakye Quayson say ono di tum 2019 no wenya reply ya till November 2022 kai sorry November 2020 okay and as I reply near the buy na the tie nie omukoye primaries no na ya de say reply no mi na obebusa say na say non qualify kra no de call primaries again mama famra eye article 94 clause 2A no so sasem BBC e wo kolekrote zeneto ani ni amashiti okay de koba ye ne say omso de court say zeneto ento aba e wo kolekrote etisi den ti na kolekrote odimbe gina si ento ne so aba omra NDC call primaries emu otimi wini etimi kodi NDC enim etimi sa akra kwaji seat no edema eye NDC nanso so mo hwe constitution ni mo no na constitution so institute say eba no say internal party affair sebia party ye bibia party ye primary sa e ho no and capture constitution ni okay it is not to gina so e de kan asem say de ne article 94 no kan e ye on minor battle nemu enye party no abato enti ugina so didi nkuni de Gyakye Quayson so kan say primary so koye ye omdidi nkuni no na eni constitution ni mu say anas constitution ensi ne ho kwan so be call primaries nemu on minor battle no de e ho na constitution no esi ne kwan
na December any a to aba no so be kaya 2020 December 7 December ono che say ne krata ne be kan nsa November eti ne se December no wakonya so ye den utimi ejina bi sort ya say eti ono so mu aya wo de koma eye court no eno no na me marry ki say November no so no di kan file in nomination dada eno akoye o mine de eno nye party de bi o free party ni o win primary eti no mu na eye Supreme Court ejina so e ka say yes e wo mu say ansa na ye kokoto aba no na wonkrata no aye ready ni mu so dia say na emomu no o file o nomination no na wonkrata no enye ready na wo senka yisi no etimi stopel eti court no kura asem no yisi kura so ba mu esante yisi no ehia Gyakye Quayson no according to ruling no details na ba about report na ba about yisi no the oma no fafa na ebusa ne say wo krata eniti ema ho kwan so betimi agina amana to so aba no onsaka ema ono so nano eka kire mu say onsaka na emom omo ntimi an go further ahwehwe mu say krata no onsaka ewo he sort ya say krata no onsaka ewo he it is anema wonimu nyina no na eye judges no otokono eye panso no motena so no mu gina so a omo ka say da bi sisi ye ma otena parliament a enye yie isan say ansa na ko file o nomination na untimi improve say wo certificate of renunciation no and as a certificate a chere say krata chere say sisi oni Canada fo eni otwaka bia you say do ye Ghana ni full Ghana ready okay enti enu na Supreme Court ni gina so a omo so edi e ka chere parliament say ye Gyakye Quayson me bia wadru bia no omo ntwene nsan na fi omo entwene nsan enti ensem no ne tofa bom nyina no eno no enti sakrata ye omo de abai difference be na wum compared to the first judgment omo de by May 17 no eno na omo so afi no ma twene nyina ba unse na kafra be na pese omo niema e course so a e ma judgment no Supreme Court arrive omo decision no enti eno we 35 pages omo ato omo boase eyi ne mako asembia eye Michael Akoma nimfa eka ye asembia defendant no so ne lawyer enso so eka e dey about commission so be kan ni nyina no omo ni bako ena omo so e dey akruti atro paso as media ye nyina so enya bia yeso ye hwemu no okay boss ye wie no mahu names bi wa ase ho na kire se judge for matana sem Amagacha ono ne judge pani ano na no ma ana mahu VJM Duche ono so no ho ana owusu owusu Mrs ono so ho bi okay nti sani panso no na tena asem so enti wo mo ana mo defend Yewura Gyakye Quayson ene chikata na ne defend ona na ne lead counsel okay ena eye Frank Davis so eye nimfa so a lawyer ena yisi lawyer no so ewo ho okay set anane ama Godfrey of course also attorney general Nana Abua Brinya Ochre principal state attorney for the third defendant led by Godfrey Abua Dame na boss aba ni say nanka asotwe bia ntimi mem ema ni nyi ya o maja na sa so o munya no say edum so institute criminal charges ewom say iti case no afi na ebe omo be criminal charges say odifo anaso odibem sorry omo be hwese bia emra no ntiti aso anaso wentiti aso esan say say yenya case ni bi wo happen o kai sakande ai okodem so ti ase to oba ye kura nche bia na no I mere free enti almost so man for so press criminal charges say ebs pen entity we say no but you say when the case na akwai bibi e wo ho okay akwai bibi o say samri no okuta ne nkrata e no so kire say ne nkrata be kan nsa ansana na woni me kai say kumawudie no say okọ party bi say menyanya NDC force so omo hyehye omaye BNPP de mensa kan say ye ne na bi kasai during ayekuma primaries no kan say
send a bear Sanya Winimuna NC MPP party in Munintino. See say Omoko primary to cry. Na say a idea say wo ukutasa dual nationality na ometwa sign. Enu no mutina so a omretwen lawyer Edward Osei. No so kike fele bano. Na de kroma nwo da na. Unim eya na ya die ma make central ma make secret we nchro. De omo ye ne say un say oye American ni SI Ghana ni anaye Canada sai American ni a eya na bi mo japade ewo abrochire ho ne nema oye citizen a o enjoy. Ahwena say ulusu citizenship a nema ne bibire ho a betimi alusu because one o passport e beje free unsem. Minim ko for time no panipa akopa ono so SCV ties with the United States of America. Edu say woko apply kra to America will be an idea man. One person will be in fact, it took for to give him an appointment. Emma ye de ne koto US and sana ultimi enya ne paperback. Ultimi enya visa edia to kwan. It is anima we ni na no mo omo hwe say okay say me ko primaries na say me lose we. It na me tie dey nti de omo ye ne say ye ni kan start process na answer. Me ni kan ko primaries ni we see ni na say famudi a ene me wo be 6 months no dey akoye my quick na makoye for no bi na sometimes it's a papers no delay yes dey asem na ba. Okay boss me that in say the finally omo dey we na ba nti still NDC for say ono ana omo dey na ono ana omo so omo dey na ko ono ana omo so omo dey na ko because they say no omo che say okuta ne paper on okuta ne papers ni na wonim senate here say minim the court ne be kan dey ekoba say utimi kura fam unse ukodru parliament a o enjoy some immunity bi unse obi ko parliament a say ye koche no enye entansi Ghana ba ko sem no kura yenye be invite o so dey ase ye be invite kura na o say ye trokoma speaker the speaker ma ho kwan say ye den kokko ansana it is say obi kura no ye bibi a committee criminal act bi na the moment we draw parliament no na asem ka no aye bibie ho but me ye bi kura no I think say we na atimi aba ni sei no ebema electoral commission so ani ada ho yie say china bi no obi ekofa krata na omo bisebisa sansem na this time around me sure say bema electoral commission so no na ani ada ho electoral commission ni beda ho yie but I think say ni da okese pa no eye party no anoku no ani nipa no a ono so eko no isan say say ohwe constitution ni mu a medical ka say bebie ni ho a esi obi kwan e wo party ni party no ye na organization say omo ko primary sa na say nipa no kuta dual citizenship na say dual nationality na say onye ehun bibia in the constitution no constitution institute clear say party no intimi nye say adwuma no ana intimi makwan ma nipa no ko primaries sort ya say party no bienu a esi party no kwan according to the constitution no say ontimi allow nipa no man go through the process no okay nemo no say ba na say nipa no be pray for national position bi dia to say bia opeso ko parliament ya ko famra no national constitution no ba he found say party no hye no nyina no ade a constitution no akire say bia obeyi but enema ba ko mienu bi wo ho a oman mra no oman mra na supersede ni na enhyeda enka ho asem because say explicit okay enhyeda mbiani okay na boss we mamimbisa we say abani say no wait me adem ama na ye so obi pushi and make say mra nim yi say obi pushi ewurawura mra nim na kafra me pa say uwi ana akọ kafra ye wi omato aba na wi Gyakye Quayson na wi ni that me ma scenario me ka say wa wi ni omato aba na wi ebi a NDC e ka say Gyakye Quayson nom de meko wa wi ni we rap parliament o trigger process na there hasn't been precedent edin yes enya possible but edin it's an say enyema a obe come no kra no to get nipa no out of parliament no okay so they say no obe face criminal charges edin okay there hasn't been precedent okay name no say nipa no trigger process no first time she be betimesi nipa no trigger process no na say a world prima facie established amemra form kakra say nipa no ehye dwumadi na say papa no stella no
be mmara no wetietie mmara no so enti wonya adansidie wonya nyinaso bia ekyese wetietie mmara no so a sise ye wo be akakakra bi no makoto by election no Supreme Court and fifu shunta aka 22 days court no betimi a prevent Gyakye Quayson say ontimi enyina bi esan say ensem foforo astate ebobo ba enti won twen kakra ansa enti NDC also omu yi nipa foforo candidate foforo na ekọ na kyese omama na atwene ho na emom so obi antimi anya nyinaso bia eso amana ntimi am prevent Gyakye Quayson say onu so betimi a contest no contest wie na se bia make kan say 27 kodiri yi na so ko wini no ura parliament dia aka no ebe den mate mo so that say na bia in future